i na štetu dnevnog reda i javnosti. Predsednik Skupštine je bio vrlo pristrasan i neodgovoran, dozvoljavajući diskusije predsednika vlasti mimo dnevnog reda. Na samoj Skupštini je stvorena jedna cirkusna atmosfera, gde su dominirale svađe i replike kako bi se otupela opravdana kritika vlasti upućena vlastima od naših odbornika. Aktuelna gradska koalicija nema rešenja za mnoge probleme građana, grad je u ogromnim problemima. Kako vreme prolazi, grad sve više i više tone i posle 2,5 godine vlasti u Srbiji i u Kruševcu živi sve lošije i lošije. Primetili smo jedino da se ove godine bolje živi nego što će se živjeti sledeće godine. Grad Kruševac je danas u velikoj ekonomskoj, komunalnoj i socijalnoj krizi. Izveštaj o ostvarivanju prihoda gradskog budžeta za 9 meseci ove godine pokazuje u stvari stanje kako funkcioniše grad. U Kruševcu su pale privredne aktivnosti, a i sami znate da je ostvarenje budžeta samo 63%. Pali su prihodi na zarade, poreze, stara radna mesta se gase, novih radnih mesta nema. A pošto nema investiranja, ne mogu se plaćati porez na imovinu, kao ni preduzetnici, tako ni građani, i zato nema nekih novih prihoda. Bili ste svedoci Vučićeve izjave poseti Henkel Merime da je otvaranjem nove linije ostvareno 220 novih radnih mesta. To je zaista jedan politički marketing i sami ste upoznati da tamo ima mnogo manje radnika i da rade neki mladi ljudi, uglavnom preko omladinske zadruge ili preko nekih firmi, ne znam, ja fantomski rekao bih, gde za tako težak rad primaju vrlo male nadoknade, a rade u jednoj hemijskoj industriji. Na drugoj strani, država nemilicu uzima iz Kruševca novac i Kruševac je, zahvaljujući novim zakonima i poslušnicima iz Srpske napredne stranke, izgubio oko 700 miliona prihoda. Reči bivšeg gradonačelnika Bratislava Gašića da je Kruševac dobio ogroman novac, mislim da je posle Beograda najviše novca, je u stvari takođe politički marketing, jer podaci pokazuju da vlada Srbije uzima u stvari novac iz Kruševca. Evo, na primjer, trošenje gradonačelnika, tako gradonačelnik sa 70% stvarnih troškova i administracija sa 68% uzimaju više od ostvarenja budžeta, što se praktično ne deli sudbina budžeta. Poljoprivreda je u katastrofalnom stanju. Samo 7,4 miliona ili 26% ostvaren predviđeno budžetom. Za zapošljavanje je uloženo samo 15 miliona ili 40%, a nezaposlenost raste. Ova godina je bila poznata po godinama gde su dominirale elementarne štete. I u ovoj godini je za te svrhe izdvojeno samo 13 miliona ili 56%. Za zaštitu prirode potrošeno je samo 5,5 miliona ili 19%. Program mesnih zajednica je ostvaren sa samo 1,58 miliona ili 30%. Gde je obećanje 30 sela i 30 gradilišta u svakom selu. Obrazovanje je budžetom obuhvaćeno sa samo 53%. Javno preduzeće Vodovod je dobio samo 4,67 miliona ili 44%. I pitamo gradsku vlast kako misli da se gradi nove vodovode na seoskom području i proširi distribuciju vode. Takođe, poslovni centar je stalno najavljivao rekonstrukciju pijace i u više navrata gradnju etažne garaže. Njegova aktivnost u ovom periodu nije ni postojala na ovim projektima. Sve u svemu, kao zaključak, možemo da svedemo da
je najviše nastradao razvoj, jer je uloženo samo 8% ili 130 miliona od ostvarenja budžeta. Takođe, kapitalni projekti su planirani sa ulaganjem od 336 miliona, a ostvarenje je samo 27 miliona, što je takođe oko 8%. Tako, najavljivani projekti iz bezbednosti saobraćaja, kupališta nerasina, prečišćavanje otpadnih voda, kombinovano postrojenje za energiju, regulacija ribarske reke, više etažna garaža, zatvoreni tržni centar, ostali su bez ikakvih aktivnosti. Nastavljeno je delimično sa popločavanjem, sadnjom cveća, krečenjem i političkim marketingom kao osnovno sredstvo našeg razvoja ovog grada, što u stvari i nije razvoj. Mi smatramo da je potrebno doneti program sanacije budžeta i program izlaska grada iz krize, a što su naši odbornici predlagali na poslednjoj skupštini. Nedostatak para u budžetu, gradska vlast želi da nadoknadi novim porezom na imovinu. Najdrastičniji primjer je da vlasnici stanova u prvoj zoni plaćaju veći porez za 20%, a vlasnici kuće i stanova u trećoj zoni, što je u stvari najveći broj, takođe imaju povećanje poreza za 20%. Tako nesposobna gradska vlast građani moraju platiti iz kućnih budžeta, što je apsolutno nedopustivo. Naša zabrinutost za sudbinu grada, obzirom na trendove, je ogromna i potpuno opravdana. Tendencije su vrlo negativne i Kruševac čekaju još teži dana. Vlast se potpuno odvojila od naroda i vodi grad bez rezultata. Umesto da upali odmah crveno svetlo i počne da štedi i racionalno troši novac, vlast se ponaša odbranaški i dalje koristi politički marketing kao osnovni način delovanja. Ja sam imao toliko. Ako ima pitanje, izvolite.